Yo birababaje kandi biteye agahinda. Ibi byarijije abanyarwanda benshi batangira kwifata ku munwa, abandi batangira kugira ngo ni scam, abandi batangira kugira ngo arimo arabeshya. Theo bose babireba arimo aratabaza inzego z'ubuzima, abikorera ndetse n'isengero muri rusange. Theo bose babireba ubu ngubu akaba ari mu gahinda n'amarira menshi, avuga yuko afite ubukene ndetse akeneye amafaranga yo kuvuza umugore wiwe, ubwo umugore wiwe ari mu bitaro. Ubu ngubu Theo bose babireba akaba ari mu gahinda gakomeye cyane, akaba ari gutabaza inzego z'abikorera ku giti cyabo ndetse n'ibitaro ndetse n'isengero, cyane cyane isengero. Theo avuga yuko abantu bamutereranye banze kumufasha, kandi mu gihe kiwe ngo abantu bamwerekaga urukundo, ngo yaje kuri kamera gutya akarira ngo bamwohereza ngo ibiceri 100, ngo ibiceri 200, ugasanga yose yakusanyije ni amafaranga atari buvemo n'ibihumbi 100. Ibi ngibi rero bigatuma agira agahinda ndetse atangira kurira. Kubona umuntu w'umugabo yarize nabyo ni ikindi. Theo aratabaza abagira neza, abikorera ku giti cyabo, nimba bamufasha, bafite umutima wo kumufasha bakamufasha, akabona uburyo ki yakwikurira umugore kwa muganga. Uyu mugabo Theo yagaragaye cyangwa yakunzwe kumvikana ku ndirimbo ivuga ngo tuzaruhira ubusa tuzagusiga uhagaze. Theo rero ubu ngubu akaba ari mu gahinda n'amarira gusa. Theo yavuze yuko abantu benshi baramukunze ndetse isengero zimwe zaramukunze. Murabizi ko Theo yaririmbiraga muri ADPR, ariko avuga yuko ADPR yanze kumufasha kugerana n'isango. Hari ibintu bapfuye kugera ubu ngubu ntago bafasha umukristo mugenzi we. Bivuga yuko rero Theo yigumuye akava mu itorero akatangira kunyuranya n'amategeko ya ADPR, ariyo mpamvu nayo ADPR itarimo imufasha ndetse yamutereranye. Abanyamakuru batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda bamusabiye ubufasha, harimo umunyamakuru ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda akaba yitwa Mutesi Scovia, akaba yamusabiye ko uyu mugabo yafashwa, ndetse umugabo waba warafashije abanyarwanda ndetse agahereza abantu ibyishimo ndetse agakura benshi mu byaha, ko yaba arimo ararira atabaza ndetse asaba n'ubushobozi. Bavuga yuko rero uyu mugabo akwiye gufashwa kugira ngo areke kujya kuri kamera arimo arira. Ibi ngibi tumye Theo yongera kwita asohora indi video arimo arira atabaza, avuga yuko amerewe nabi kandi ibi ngibi bitari buze kumuhira. Avuga yuko nta kintu cyo gukora afite, icyo gukora afite ubu ngubu ni ukurira. Bamwe na bamwe bavuze yuko harimo abanyamakuru bavuze amagambo atari meza kuri Theo bose babireba. Ibinyamakuru bimwe byanditse biravuga ngo Theo bose babireba ari muri scam kubera ko yakoreye amafaranga menshi mu gihe kiwe. Yayakuye hehe? Mu gihe kiwe bavuga yuko yayashize ko yakoreye amafaranga menshi cyane. Abandi baravuga ati kari akamodoka ka Corolla afite nakagurishe kugira ngo abone amafaranga yo kuvuza umugore wiwe. Gusa Theo bose babiravuga ati imodoka ni nyigurisha se umugore wanyu nzajya mujyana kwa muganga gute? Kaka kamodoka kadufasha mu bintu byinshi. Theo rero ibi ngibi ntago yabitinzeho, ewe yaje kuri kamera arongera ararira atabaza. Kugera izi saha biri kwigwaho ko Theo bose babireba agiye gufashwa. Amakuru ndaza kuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Reka tugaruke kuri Dorcas na Vestina. Abo ngo bakaba bageze mu gihugu cya Canada, aho bagiye gutaramira, aho bazamara icyumweru, aho bagiye gutarama nibura ibyumweru 2 mwa kino gihugu cya Canada. Bavuga yuko bazamarayo ukwezi. Dorcas na Vestina rero bakaba bari mu gihugu cya Canada, bakaba bahakandagiye. Ibindaza kwigarukaho mu makuru arambuye, ndaza kubabwira ese imyiteguro y'igitaramo imeze gute, ese igitaramo kizagenda gute, ese yajyanye nande, ese yajyanye n'umugabo wiwe mu gihugu cya Canada cyangwa umugabo we yasigaye mu Rwanda, ese Irene barajyanye cyangwa Irene yasigaye mu gihugu cy'u Rwanda. Nanone turaza kugaruka ku makuru ya Rocky Kimomo uri mu gihugu cy'abaturanyi cya Amerika. Rocky rero akaba ari muri Amerika, gusa ibyamujyanye bamwe na bamwe mwagiye mwumva ibintu byinshi ngo yagiye mu bintu bya YouTube channel yiwe. Gusa ibi ngibi ntago byatinzweho, ariko ibyo bavuze ni ukuri. Rocky nibyo yari yagiyemo ndetse ajyanye n'ubutumwa bwa Mutesi Scovia kugira ngo YouTube zabo channel bazisubize monetize. Ubu ngubu rero bakaba barazishubije monetize. Ni incamake y'amakuru
makuru nimba aribwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Mugiye kubana mwana makuru nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Aya makuru araza kugaruka kuri Dorcas na Vestina, abo ngo bakaba bari mu gihugu cya Canada, bakaba bagiye kwamara hafi ukwezi bakora ibitaramo. Turaza kubabwira se Irene yajyanye nabo, ese umugabo w'uno mukobwa nawe yajyanye nawe muri Canada. Ibi turaza kubabwira rero, reka ariko mbanze mbibabwireho Irene yajyanye nabo muri Canada, ndetse andi makuru avuga yuko Aisha nawe bajyanye muri Canada, ndetse urukundo rwa Irene ndetse na Aisha rukomeje gukemwangaho, bivuze ngo ndaza kubibasobanurira nabyo mu buryo burambuye. Rocky nawe arimo aravurwaho cyane. Rocky uri mu gihugu cyiza cyane, akaba yarari New York ejo bundi, aheruka gukora video ari New York mu murwa mukuru, ndetse aho yafashe n'amavideo menshi akagenda atwereka yuko ari muri New York. Ngayo nguko rero, reka amakuru yanjye menya asubikiye hano, ndaza kugaruka nyarambura mu isaha ya saa 10. Murakoze cyane.